لا إله إلا الله 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 إذا استكبوا لنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا ردد الكذب لا إله إلا الله. Donc merci encore pour cette belle présentation. Nous allons continuer cette fois-ci donc le programme de cette deuxième session avec l'exposé sur le thème la salat, outil d'auto donc réforme par Omar Maaz Koulibaly Sahib. Nare takbir, nare takbir, nare takbir. Islam Ahmadiyya, nare takbir. Ghulam Ahmad ki, nare takbir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله kami Allah subhanahu wa ta'ala kan manga shira ukura kuraya afo adama de manga ite da dugula foy lenye buyan kanu kama ona kara ala la ilaha illa Allah da kurayen koro gara-gara denye bamanangala ilahu bora walahu ye kanu keveze o femi nganu na wala ma kanga kanu kasiko hakemo afudu mo ilahu okuma femi armani kan fogata kanu inde idi school labo ka boli juli siraw fe kadu pasawla kadu kulula kadu semena foka kan kebe nyera farkulu sama kana da dugula afo o kanu inde mo al walahu o kanu yechira femmo o de ilahuye o kuma la ilaha illa Allah o kanu de manga nyeshi adamadeni fe fenwere mo illa Allah fanakra alay Muhammad sallallahu alaihi wasallam anani ndakure inde je kono kana adi ambemo masami dalike ay mi ni aw fe o yende akana to akaso were kanu fokata ate dawle dugo fana karani alay kadaka te dali dugo korode dubola koroj me mola o ye ala ne beni fle ikoro mbeni beturle ni ikoro o yere tubo saka ko ne betu wasake betu wasake muna e ne mamunu ngene asarate mulo kewalila atena kumakana ajugote nyo ne maw danyo ko of man nana ye nani duru ngoro masay ne de nam nga yesade fende mulo o nga nyere ko kummi hanno ti wasake ala o beturle ni ikoroni
seliba ka tendru de bin vo lisanul halila kuma muhammad nanali fem ye je kono onene la ilaha illa allah adama de tale tendru la ikado ka be ikado ka fo obibbe la ilaha illa allah iraduma a yere ni de tendru yere de singa foti to wara mangani ni eklengo mbeni dile flimo ayo tinemo wasa koy barkata kama koni ngai nganne bembe alaini wasadola muhammad sallallahu alaihi wasallam anana dakuram yeje kono yende alhamdulillah chedo wala nabi ni afara ko kuma kanga kaka ko seli obi adama de ka ike ala saboye chogodi wala ma seli de bise ko kewa fe di mende ka ni red la ka ike ala saboye alhamdulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam alemi nanani seli masam ye seli damo anana seli jela odo olu kumbe todi no ye larabu yeru ye ayra bora shamin no kumbe todi nanya laje kanyin galu amita bwaka kafo odo ya soro je yere be kono adama de umbele gele tela larabu ka waranyani bagayani chenini kodubu ke o kunga ko shabe muhammadu cira ka bo ulula o wati nyere de la ka bo armadiya mina kono ka grip ka pepew nogo shite ko dubu shite baganya shite no to na kono ala ko pay muhammadu ibn wati ni janu de jela o kamo ala kira sallallahu alaihi wasallam aleka kiraya sam mugani sabakono jide shi mana je kono ko min yesan ke ma usoro wala min gata sang me wala ma min me oni sabela ke ko iye ke kala kraka sam mugani sabak kiriyamo ko kide matame Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam kasoro o kide mi no lu ko fare ka do ka fo olu tira ko limmi ngono yoro ni mi ngono e olu ka baganya nu ka atwadi bo adamadiya mina kono kan no ko ni ko du yere ka utala e chechi mase larabu tamo ko ala kra chipma larabu me tomi ala kra ya atamon sabakono arabu ko o mina kono ka bo baya kono kana adamadiya kono ka bo adamadiya ya twadi dumo dala kana adamadiya samira no ya adamadiya keti wonu maya tito mi ga adamadiya yela katla ka bo adamadiya kono kana meleke u daraja u soro dogru soro na mi moram mare ko ka daraja kono fokateme muhammad ka samwan saba kideya ayin wali nege o mun bala krabulo kadumo ay kliji dime numo ay fraji dime numo ode kanga nyinawe nanyo kliji ndo nanyo fry ndo anganga ngola kusebe nanyo kliji ndo anganga te ko foka shiko fo kadaka alakra sallallahu alaihi wasallam akayile man baynga imam mahdi alayhi salam larabu kunga ayedda kuriya to fo ma bisinga jete a ukumete wa nga unana kachodi abafu tafiya dola صادقتهم قوما كروا زلة فجعلتهم كسبيكة الإقيان صادقتهم قوما كروا زلة فجعلتهم كسبيكة الإقيان ويتقيا دوي
Muhammad nana soro larabu bina fo bakambo mishigo falgo taloka koy cedi yani nogoya ko ala karan nana soro larabu bet atira mo ka suru bet faj'altahum kasabiqati al-ikhyan o bagambo falgo babbo no ki ka do ka fo enana klisi jimene tula inana ukoni furaji menye ka babbo wela ku bom su wela kana olu kesanu gere ni re lengo Muhammadu ika klisi kadi sanjuri juri sanke me chama o ma tachenuka kanonu yele makka bon kudu ko bayna kanonu la sanu gere yakono klisi jumenye ni ma alhamdulillah Muhammadu kema ka kan gani klisi mi o de kanga ke be kango ni ja watu temena adama dum temena olu kumbe ani bakanya ni magote alallani atokade mafani kudu belegele nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam annanu yere makabola wa imam hadi ayene bo munne kam abisinga fo أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان الله أكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم akosa keme chama shu ayeja kuruni bijalwati mamnu zale kaka sange me chama uyote alaku kalamo foi o kuma edu ulukunu kabo sange me sayala kanolu kenyama yere maga yumasiru ka bihadha shani Muhammad enyo no bemini ni la halala ka armade bo paganya kono kana la armade kono ka armade du bodala kana na samena ka armade ereba ka guna mbel kaya kono do ru samena mbel kaya ka ni mi ngere efe iyo no bemi maga yumasiru ka bihadha shan je Musa mange Dauda mange Sulaiman mange Isa tani kido Burama tani kido uye do kawo ngani ngere manita folay fo jebe ya do tena Muhammadu inyo no may alhamdulillah anga min ni sisa Muhammadu ka kilisi yere mu de ko de Imam Mahdi ka dakuran ki fo ka ba aya fo kata di fo yere da duwa nga kilisi mune be ala karabulu kwaye odo babo nuna ku bo babo yala ko bisu wala ko fal wala kana ke sanu gere ni ay kilisi medu ka sanwa tam wadi sanke me tama o shu kulukunu Imam Mahdi be joro yere kuno ako an gobe timo mi de انظر إلي برحمة وتهنني يا سيدي أنا أقر الإغلمان انظر إلي برحمة وتهنني يا سيدي أنا أقر الإغلمان أقول كما قل لك يقول دايركم أقول مين ده كمين يكونوا نابرو بأكبر ونتعمل على فيك كيشي مي ikan nati mbey tika furaji mbey o ko ne ko Muhammadu ko de kriji dina ko Muhammadu la de neye ikadum sanu mbele jele la dum sani de neye kan la gare kan ko ngam la de unzur ilayya bi rahmatin wa tahannunin ya sayyidi anta haqqul ghalimani o ni de ko akata bulu fly korta baba take ngane ne te tayoro ni o ngonu medu go prula anda ka ngata غلام عمر كنت انظر إلي برحمة وتهنني يا سيدي أنا حقر الغلماني ala ko aya bugo bagay min banga ta onata de aya bulo ya ahmadiyo alhamdulillah ikado ka ko
selmi ni makanga koka mune dira ala karamo de ko mana yibla bara mina muhammada kanini kada ka ala mi ya blala o ala de bininga iye mudi muhammadu mode kwaye o furaindi aka atwadi malangulo numo falbo numo misibo numo nu yele mana falay kana kesanu geregere ni ko ko bikiru no fe nare takbir nare takbir muhammadul mustafa jamaat islamic ahmadiyya jalsa salada mali nare takbir Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran kono utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Muhammad kalake utlu folike ma fena uhiya ilayka mi wayu kera eka ni ala min alkitab gafe kono Quran kono wa aqimis salata selijo ni dogora min jika o kala ika selijo no inna salata ikado selmi nyora no ye joli rela tanha anil fashai wal munkar afufu mo kujugu ni mai ni meta ni akasabol kikado kafo selil kika obisinga o kujugu no wolo jugu no mara kwa bo be kasa chini ukoro itete ma fa bio na yere be fam be akasa be chini ukoro bisinga yemla yere inna salata tanha anil fashai wal ni aya doy ko dugu tere nyake ote nda ndi akora kasa reka koyi na be yoro me dit me yebe atigalmati gore yina pe o ye daraja do fole anye ala daraja wara be o ben ni du monaje o akatala no aya fona nene ebe de rosoro sasa ngandi ko duwe rek fi o diteme ko duwe dafa akasa rek akoyi ikado ka bo oye maye blenwa oye maye o te maye ko o ma bi mala dige ngani afra ko ma ga foya anu maye ka o te menanga o tara nga aya warbe nanyo laje akachala amid do yorosoro o ayat me surat hud kono aqimis salata tarfay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at akachala nena aw do yorobe ala ko e wodi shu wati do anit le wati do selijo tarfay an-nahari suni kle ukube nyonya anu franyo wati selijo an kle wati weraw an suira wati weraw selijo o wati ula inna hasanati kado seli ke chugo nyumon yuzhibna o olu bitani kojugu ye abi jurumu chekatano ye awuyo o bitani jurumi ka selba yere sanu mabla ko mabaya wolodomi ni ayayin akachala nina au bisiga do yoro soroya anye ko dugu ke be nyobu so nefle amba ko dugu ke amba nyobu so nefle ko nyake o te bashi atwadi ajoshi ka boy sage nip may ma famu bebo kala be nyere kala be woshi otigi be mi ko tey ala ko afole de ni ta abe bokela abe nyigene kala ala wo be go washi ngani ci mandani an rubi singa to ka ko wan ngora de ala ko an ngora de wo di ngole do jan ko bawle ay dubri ka dabla ay jibi dabla on ko ala ndika joko boy ala ko op mo wo di ngona tasa de nga kana to akasa ka mano fe akana to no ka yala ala ma ka to ako nye jida mo fe ay gura jila mini minute kelini
aya yara saniya kabo bo kasana annogola kabo nyene kasana annogola kabo woshi kasana annogola onyo na fafeme no kasana no kanga adamade nige bo nyona ki ka do nyinji damo aya yara saniya kabula masha Allah alhamdulillah oh jeni re ado kabo wala mana takbir Allahu akbar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam dakul yakele dai kado kafo armadeni darani lafuni nogoni jashili ya dode alafe muso yire kana tayire buyani ndefu mun te kana tafiyo ibo yanga o mande Allah no be kana imiri ebo kala nyigene kala ini ka bata komine ba mi ka mobili kono di dakai be farana mo kuna do ba e ki yira fle go kuna ko ni yeturu ni ala ko ikaro ka papa Allah subhanahu wa ta'ala ya ndano mi yen fizikima ni penye bo yara la abisinga mo ya benye koroti o kuma ala ko nyeji damo o kuma na aw bisinga boni nyegene ka akko ka bwala ka tina fo yemma deli ka tanyegena ala ko adabole ani yow degele mi siga tama ayde o ala ko ayesa mai armadini imadda yere buya kamone ala fe yere buya ne ala fe kani yere gira sa kani yere kama korta imoto bo kelaw imoto ngere kelaw imoto dum kelaw imoto dimina muhammad rasulullah alayhi kanyama yakrani o kuma fa be mino fe ne ala ko ne di damo muso aka saliya ka boni yebu na ka ina fa mo dalika ke o ala ko ne kadiyo nye ningala de feno kamo dakure ke ne ko juwi armadini soro atwa ndi nogo mi ni anta ka ta koto annogo fe na yi soro bisinga nyigi yer law kuma na ibisinga sanya yere mi ni ala yo ke anda buli bisingo nyilete ka iyere sanya ka bon nogo nuna ka sala pew ala ko yo yewa far ko lawa wa ku ka do ka fo nogo were de be nogo were be min dani woni ya ba ka nogo ay oniya ba nogoy o yibenye afo mo jurumu obi dan ni na ko nogo onni aun den ni fano ma anga tese do fle kromoge kalame kromoge se wajilla abay sangi be ma wala ma kala na koy abora madi fe abora kadiane ni be ro jumene kromoge nare takbir Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ko wa yasalunaka anir ruhi lir ruhu min amrillah wa ma utitu min al-ilmi la qalilan ku be ngali kala ni re ni abe min de ala ko afu he adamadi dum aw ko ko annamrato afulifana akonya mina banga kasoro abo ko ko don dira mo kasoro ni mo fuita mo don na fitini ngo ala tayira do anni be min karma kendi be mi dum tigi be mi kira ni be mi ne ko do de aw ko fo ata foyi do doni ngo ko wanyen ni bla yoro mina akomo don de adamade ni mo ambe da ko ni nikola abana be ya don ni bana nga ben joro nan galodo o don madamo o mana ndi o bana ko mana ala ko wa muhammad ma wanni bi nako mimi sai kana ne ala yoro la o ni de fara ko le mora dugumo ya to malo girdon anyo minin du farkolo be dila kabo lanne ala fe ngani o bora ne ala yoro la o bina wati ke o na bora farkolo la fo karta sara o ko te ni yere de nyana mai farkolo te nyana mai koy imani ni bora farkolo bi farkolo yere dale soroti adda kayne do foite inyo ko be ngaye ke ati se bi koy sukundo ale shude ga e modon ne modon ame dumini kebe ame jimi na ame pam na ame yere na bara mina ni mi me ambaro kulu la o de ba ka furukulu ta ko ke la ba me ke no ni bora furukulu dale bi tote ere bina aye kulu bala se bala kulu bala ga tugote na ya soro nyana ma bondala aka yele ma doni sake nyana matara Muhammad Mustafa Ahmadiyya
Gulam Ahmad ki je ya Ahmad ki je ya on yeshudi nyana mami ni ala yo blakana ko wo o kana shinda ka kanyana ma ka sambi oro na sambi na sambi ba ikado ni nyana matara ikanyana ma dano oro la kada ka eshude wa ita ba tara ko wala nda ta yoro ko kuma nyana ma ko na amma ka baran no ye kadala ka be chumi wona te ikado ka fami so mala ko watara ala ko ayado sade jata fendo o nyana mami mina farko da kan yana mai la dukulo koka ko kuma na ikado ka fo bin nogo femmi sai kana ne ala yoro la non nogora o mai de kada ka ne kudusu de ne de mata san mai woni ni san mada ben ni san mambo ala yoro la kan dukulo ga ya ko kuma na ika wala jibu ni ka ngene jibu ni bara ju ikado ka fo o de bike fenye mi mitani nogo na fo mo jurumu o enyete mina ino ko tugodi injebe mina ko ni ko farko o kon no kon market go to ammo ko goro ko jebia o ala ko yoro mi nganga ko sedo wo folo de era to kono yere ndani ni ngawla ngoy ne ala tay ni ala boko obi ko ni fedi menye as-sala o aya flana mi ni yo kala suratu hudu aya teme anita anina nina o ko de selidio chunitile udo nyono anu goto nyona ani suwati do ni tile wati do seli ketugo mita nyumo mita ni jurumuye yuzi bana sayya enne jurumu minge bulo la nyena ngala fofena tikado ka fo seli ketugo nyuma bitana be o ya alakai adina muhammad minga ku sallallahu alaihi wasallam ala kare rekuti ko sahaba yala ni baji de me awto la ke ngadala atilma bi ko baji na sheduru telefono afon nogo bito farko la wa sahaba ko a yana nogo bito o tilma farko la buti to yin ngala kasati to yi wo shi kasati kada ka kuma ba ayi ko dina fo sheduru telefono ayo saniabe ala ka ko kuma fe ka selwa to duri ne fo aw ya kado akabara aw kado bara mi do ma isa kuma do kana to selwa to kata kito selwa to telengele mbebi nogo beko ka bonina ikomi iko wo ko nege nogo beko far kullu kan nogo to nyege ko eseno botomi ko selwa to telengele mbebi adama deni ni jurumu ko ka bala awu ko sa ko tera ko tigala man nogo to ala ka ko wa ikado selbe ni de kuri no pepe o ka jurumu wala selba nakika ma sawati mi nabi selika yo me kado ka fon ni salma bi ngo far kullu tigala yala fa ala bo bismillah isalma bora wa isalma na la farqul fi ibadi wa dakhul jannati i bora so dinana ala kira kadda ku yene dakura wona be abo fo wati me adu do seli kono seli portale ngoroko takbiratul ihram ko fe ala kira ka do be allahumma nakkini min zunubi kama yunqas thawb al-abyad min ad-danas ala ne muhammadu sanya ka bonjuru mula iko be fini jabe ko ka ba no gola tugumi ka asigi je yala para nare takbir muhammad mustafa nare takbir ono yana karaka sallallahu alaihi wasallam ayyiramu alam kami di jumu ka jumu sikata ma dafe dato yerela wa afraka ngo ladige ale de ko an kalan do kamo mungo so anga ye ka fo seli mi seli bi na fo arama de do fle kulijila o kuma na ala ndo fle kulijila ndo menga makoro mi mengoro koro mi atwadi nze ngona ala kanato akelinga toy ala kira o misale de ko ne muhammad ka tabla ka seli jo o kuma na niko kabwa jurumuna iko be fili de ko kabwa no la jurumu Zindabad. Ofman ni ala kira kaini ka jirane na ula aywa selibau adundo fle kulijila ni kulijido ayake ka tunga sumaya akana giringiring abika ode ko mo halata ko nenda no ko yoro la sa I chugo ba kisika tani yere e de ni no ko togora abedo mo halaka pia nandu na kulijila safnari ki ma ka mulo chugo ne ko ni chugo ba ka bote ini ndo ko togora da mbal make atejila atesafna nanga e ko chugo de manye sere kala bemi ala kala la digo bemi
aw ka selu be mini ko mo madi ko he ay seli nge kanye iko mi nyebe fena ni nyeta fena kanye bila nelo ba ka seli ngete wa o kuma na qur'ana ayako inna al hasanati yudhhibuna sayyiati ala krasur laka fon da kunya flala ay ko di atwade baji gom salata katlaka ayre seli kortale ngoroko katlaka do kala mi ma jirana ka fo wa ala kra do fle jurumu ko likila nare takbir islam ahmadiyya o ko ala kra ko sallu kama ra'aytu wa usalli qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'ukum la kwanga teni ladege andondo sella an fana kan fo hande ta do min do ale ba do wa koro de ni nondo flen ni kol dila ko ni kol dila ka ba jobu na pew ala o kuma na kanan ne jurumu kelen toy fini jebi ko ka ba no wala to mi ka segi saniana ne ka sa dondo flen seli kono o kuma jurumu kelen gana toy no kat o kan ko kanga to ni fa do fe ala be ko ne yodo mai kan yira to ala bulusa ikumi debi to akuba bulu tugumi baba kama korota aba treke aba da bulu kono ka yelma nga nene ne selitalia anyo kan yira la de amal maw ay do nga seliya kan yesa kwada de kadin nawla ay do nga seli nge kanye kuwo I bora seli kono e bina fu bay wolo domi ini nugo to kele di bofiu ala de se côté nene de se ko bewu on ya beto ala bolo ko cedo ni mi wala mi fotani la hala do be o binne na awtoro amu yoroni atwadi o ko lemmi to ni bibi to la an ta do atwadi wala man ko bi to anda do bi ko to mi o flene wejbe ala ko nye shetana da ale de abla ko dula abi ko de pian ni tele bi tlaka ni sa oh ya soro wara ko tara o yoro mi ala ko watu shetana na de o ko mo na ye selijo shetana mi yado ka fo selbi na ale kabara ay bla sanke be bara na ay bla sam sama dar ay kam wona bara na ay bla jurum ko mun bara la e ka selim milti duru milti tan o biro be ka fuye o ko shetana na ay ko kan na le do abajo kefle ikama ko sa hala atiso nere do biso bederi taka mo hala shetana dade atwaji do ile pu nyaka ba ko kudu ke muto ngu gadda ku o shetana fana ko ene ka bara o kuma naye bla ko kudu ke ko mo bla ko ke ko de bla ke e ka seli wati duru bisinga na le ka mo saka boy muna bi to e ka seli analo na amandalo ala ka ka ke kwai innahu yarakum huwa qabilu min la tarawnahum o kamo ni seri jora shetana ba ko fay ikilina dara ko ala ko kay nini wa ko ndi funa kebe wa menyona ebe fata kangala ko asrai e miri rem nga ta ala ka tarawni ka furula wadu lebe bitigila barugala wadu aba ka tiwi yor wadu ni musere barula ka sore bera kala ala ko itabulu isayra mayna mana selbo bemi almamu bemi almamu lu be nyefe Allahu akbar sabel ala ko abe almamu reka ka tuma o gaire almamu ta nyefe afar ko de be afle kalo wala ko moy sallallahu alaihi wasallam nin la hada mi yen nye ni man yoroni fo almamu ma ko na missionary kote amirwa subhanallah ni ko de ma he ni masake de ke ta bulu mo ngoroni ay de ni mam ko ka bi yen ko na yen galo tige ay tarafu ka jayera la de abina ko mi misala do dia abido ko ko famaya ni fanda ko mesel law tena ko kasabna ka keme kan tin na so tene bulu miri abo soro anga nga tan na be ka nga ko opma sital ave atwadi ale ko nga fanda yakama opma ka sel ko ni tiga ni soro shetana bulu fama ba na bulu tigi o aka jugo wakati meka kalko be a dudo be andara ino be ale almami alhamdulillah fema bulu tigi do masha Allah oh ale ko nga sel ka ngatle ngale de sel ke tigi atlato sella assalamu alaikum akango fo abu tasro oy badu la besella hakli beslo jalibe bi ko mo fe mo nyefe o ta assalamu alaikum aku tasro nare takbir muhammadul mustafa
نعرہ تکبیر منو ما انزل وفلو اباك نقولوا لا هننا ومجوري ni almamu ya shetana bulu abin ne kade muto kolimi mina kenni kolimi mina ka jumu ba pew iyale ka barabe de tabul o fara bi to o kamo min yoron voto ko ta kashi ko de do ibi salito ba fo bi ni beta ala ki hakli beta shetana bi taniye iba sama ko bo furula abtani muto fe iba sama ko bo abtani tewira iya ki to ko abtani yoro dola moy ma to ko ba koy bi kasi wati do ko ala ko yaw ke ngi to boy na e toroma jole teresa islam la fegi to ba taba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nimba da bay def suratul fatiha ko iyyaka na'budu ala etiti ejjat ka ejrere anya nga television da tu ka bom so fe baro la ka fe be black kana e batul de kamo go na to wa iyyaka nasta'in ni ma de do na na me ya ko to shi kam wara ko imam adi ko niti tatini baraji de biboya barak kono ji afufe mo baraji aku baraji sororo dini kadaka ala abi kesala abi takki breki tisel dabla ay tarani bina akoni nemo o kama farasel ba joro mo al mihrabu afari kana fa ni kala afari kana fa wa kana dabla نعرہ تکبیر غلام عمر کی نعرہ تکبیر dodo bina shetana ko bi kari ada wale bito ke filate nga o yoro ka jada ambal makke imam madu bangata idi kanat ke abdul karim jelani en may nafo akonde mi kawla awde baraji tiguyi ngamilu mi temen nga akui ka do no le selijo o bina fo ngolongolo tale idab do dila na ija abura bogateme ale dabetila ka ba ma bawo kuno le seri ka bekede olu nyebe yetawla utlobe metawla wa dumabu kayere imam adi o jayna kala ko jete fuy tegge kono mi jam misro sella ko bola o tay akwanga je fenuma o da amulo amma ci soro mi ngala fiyo ako e ken muso boy ako te fuy yeseli jakoro balugo mi e allah jama balik ya kolo na almami wa be jodi balugo balawa dobe ko ko almam fana ko ni ato almami balugo ale do ko seli nene imam ibamu ya be jabe mo dogo balugo ale te o almami mani ko jabala abakar jilani ko jabala ala kira ko jabala kala nene ya nene wa na ma nene wa balugo ya nene e be sanjoli almami wa be sanjoli amma balugo ya ko mo krebete allah angata ko be de ambal mo subhanallahi ko be ngami ya do ko be o de be jija no fe nere ta do fe me fonda ko ba assalamu alaikum allah ibe barala ngoy mama ndara kana atware bugri bo fenuma no nde dara lulu ndara baraka farfuri to armadena fo mo ka fo fabala o fainahum la yarawna ulu nyata foila o awde nyabala ja ko faka fo fabawla balugo be mi ningo balugo afamuna o mama maddo soro kanen na donga fo ma balugo yede bi mi bla sella nga ibe sandan sigi albi e ma so mo soro tanu woro ira be o sawolo bla yere do bi me fo ka tasa subhanallah ono seliyene ikado ka fo kuma wala nday min yow ne taran ay sebe doni nga ka jumu yere ko ka boyde ikado ka fo alla kira yo defoni selti be ka sabe ka armadini jumu ko ko kuma na nyemmi voni shaytana yo do kuma ti to to da mandi ko ho kana to yi ka kanira tabu ataran ti wotu gonna kada ka fo mi hirabu selba joro mo ko mi hirabu kele ka yoro shaytana bi selba kele ngel na be gele hayya ala sala ngadda kuriya kelmen ngoro imam mahdi o raw kamo qur'anu bi qur'ane kala kataba itame fiyo ko ay seli wala ma seli okay ay seli jo aqimus salata aqamas salata aqimis salata aqimus salata o debe nga sollu ta qur'ane ko muna kadaka iqama mi malan aya jomi me kisade be nana kara kasele te fasai sele ya tore ko allah akbar chitana na neta katai ka furula
fo almami red be salamu bla eta ro flagra sama gara amal ma ga wa ko koy nara takbir Allahu akbar ikasali tara ngana for akamakum imam mahdi ajra ko titati ne ko abi tane ye ibina naya abi tane ye ibina naya abi tane ibina naya musulman abi sama afu da ma akama setana bi tanaye eba setana ba adda eba jo abada ibajo ako hine be qur'ana kono ala re ado ka fo atina ando o kamo kuma salli amo fo akamade aya kede afura muhammadu sallallahu alaihi wasallam demo muhammadu mustafa pale ga seli setana tawro bale fa be afwal ma ka selge dana foro mo nga seli an yendo kede fa ka fa mo aqim salata tarfayn nahar wa tarafna min al-layl qul ma hiya min al-kitabi wa aqim salata wa aqim salata wa atu zakata wa sallu tay afra muhammad mo kele kon nana falisul ma fa salli li rabbika abana wa foro yoro mina fana ni muhammadu kelende akafo amo selite o kera kele konna de fali sallu maka be amma fo fali tumu salata maka o ye kele konna kadaka sele siga joyede hebar batu jobe nuyu birabi takuka ina alaje ni ne biziga selo lagaje ala yoro ni yafa amma ikama foye aya don siga kamo aya fo muhammadu moy fa kamta lahum salata nga amma ke to way muhammad daga salido nga didi sahaba wala sahaba fal yusallu ulu ku sai siliyati gay muhammad aqim jawti fire yo zawono ayam mo nyonay muhammad e kajo o ngaw bakru waro ay sala ko feti kada ka o hakili ba yamede subhanallahi ala ba nini yoro de mo qur'an ko ay salite aqimu de be amal mo ngani imam mahdi na nete ama be duru na ande fengara mo koy sey nana ngani ne awmudu ande ga do amulo angende fene angende dingi say o ko tek nana na ide abay ngande ni kalaw jeñi ni kema kam ko sa o kuma lulu ni jama min do mangoro anyetala anyebe jena albi alakra sallallahu alaihi wasallam aka kishimi me ni ayadi sahabo mo fatum makakale alakra mafo aywa aso atwadi adde so ni jato minu me ani bigar krama do mina minu me ayu bugo wala mayu ganga bodu kono alakra mo fo ako hey ala mi bone wo flede hey tme dugutam ba sali min jara ka ko fajriya alakra wala di sahabo mo dutumo ay wuli sutu sama fe akajo akasaliyo Allahu akbar naw yet bu tawa selika ku opu mona o selingeto dama ka alala ide ngofo imuso ngofo imoderi ngofo ide kayega ngofo ide lomre ngofo drogo tala ngofo ala setene ngade o beddo o be ko ne ba ala nyanyi yow ka dum gola ñu ka fira ko bo ngam min ngagalo be ni dem se kata ele yorola I ka do ka fo ala woni ba be gatte fo ni nyena mo ala kira ko hey wa ni yaye nere nyekira tawdan kudan ko tenye fio I ka do ka fo du ko selino nara takbir muhammadu mustafa ala rew sharia qur'an kono wa wada'ana anka wizraka allazi anqad dhahra muhammad armade kanani ala fafe armade delin gojubu deli blakaku o datwadi ni delle aka kujula kunna chugoto la be koy ngay muhammadu ni ku yeduni ngay yira ka duni ki bata ki madaba ka sini alala afmi ko kare way ka barako di ngay bulo nga ike goyra I wulla du sama fe kanay biri ka jira ala ni ala duni koy I ba fe kan muhammad to duma ko ndimo okuma aleka dondo wa ayi korane koy mawdu ko ndene bulo nere tugu nyira tay suma tema warata mo al qulubu bi yadillah Allah ni Muhammad e join ala ko hay ko yara wa wada'ana anka wizraka allazi anqad dhahra Muhammadul Mustafa takbir ni ndori nek nga e Muhammad kokari nga yata ya to di yada tababu o kuma nyedo ni nga Muhammad waye to soro koy wara fa na Allah ka zikiraga Muhammad ya ka da ay menge Allah ala karaka ko yara
ay doni da timo ngane ko nenne e ya ndigi danga ko do nanga fam ya nanga pandali mala ala ko wa ya koray muhammadu ma o jira few aya bani turne ko woni ata alakra sallallahu alaihi wasallam apmi wuli chu fe katku tama fe selige famu so ba famu alakra to be seli ko algine to be seli ko ku kisi gabo janwe mo duwo dugo ala dugo ma alakra dugo ma bela algine be boli ke magwe janwe boli ka magwe la ngam munay bi seli ko ki sefu no ble subhanallah amal mo ayalla ge nidu wasalin mi kajir ngam ble algine temi ndai janwe te kana fafe to imam bala wa innaka la khulqin jadid fo dugo ko muhammadu anti fe weke anti ka kula ayam fa shabla gona tabe kene ibani dugo te mo lamini o ma selin de ku yaji me plesa jabi be to kala bo ala ka be duma ko e baba ka diwa da kono ele munajambe o tafi marala ويادم ولا ناي غابي كاي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عائشه مو عليكم مو عائشه جابي وين نغالي غورو مما كما نسكنا فرجاني فرافي وني مسوني كيو سي مو رب معي سي وياجي نيم يسا تو كسلو كالي جيرني وكانغاني وكسرا جانمي وكسيغا بجلو ويكي وكجو سرو ويكي غاي محمد صلى الله عليه وسلم منسلبلي ala ko afu yede qul afo inna salati ni muhammadu ka selibade mi nanya kamala wa nuski aninga ala ko to suka bere wala manga kadigal be wo ma ya nere kanyina me ko la malama be ani fuka tasinga seyamo lillah ni ala nyinna do koy ni ma be ala nyina go nyini janwe buli ka bo fa fe dugo yere wa ka ko ide ni nga ala do abe ko kani ka ba aku wani ala nyina do ala nyina wala ma misra janyemenye ala nyina o ta ala nyina koy o muso nyina do o nono kare nyina do o sugo jiran nyina do o de magutu ba ala nyina kono sugo jiran do be muso daga bana be nono kare konyo be ti konyo be o ko me ko do ruba pure e kwa mami je kono koni nga lahara na vala e ala so nyina o ni ti nare takbir गुलाम अमर की अहमदिया जिंदाबाद takbir atode anyu be sele almamun ko fe ulu funa ka jija adda yo ulu funa dal jira ni ninna ul sebela aboji jele do gabe al jira ninna ani ko almami o funa yala qur'an ko mun be al jira ko no ho abafu musulman be no ko ko yobe almami era jira ko yowa almami afo je no ko no bana je muso bane la e tla ka jijo ni ne fe ala kira ko wo selti do ko mo sabi o twesa ni dimi senu ne ba ke abu fo kuma na ni ye atwari ya kala fe min ne so ni sanga demo mi ba ni sanga demo o ale be ba do wata be ne so ni do ga bi proba ka ta ba do ka fo kala na ba ko mo me o kuma seli i ka do ka fo ala kira ko jurat qurratu aini fi salat jurat qurratu aini fi salat ni muhammadu nyata fa ka famu ngo be selde kono kana ali jine ko boza ali jine abdul qadir jilani ala de ko tew kullu ali la fi shughli ali la illa ahlu tajallul kubra akwa nyebe woli atama de akwa ma bakle me aku be tongera utala kala moyere mo bade kurata kullu ali la fi shughli ani la illa ahlu tajallul kubra ni tajallul kubra mote ki kado ka fo abebe jalai abebe anni janofe aljine kono taw akwa ma fam ala kebi mi no fe o kafari atwadi armade ni menana fi dabbo kana farkulo fedo takatla kai atwadi I farkulo fakogura o kota katimi ga kafari we babu jay do ruma nyesoro la yere on ga be sa aya ho abe ay so mo sabe ni ne kamo imam mahdi ko kuma seliba ni ako assalamu alaikum wa rahmatullahi ko kore re min mala o yenna na ka je kono so o be yawa o nyere na fa isi ga gunde ade assalamu alaikum do jira ne kunde yanno ko seliba ka assalamu alaikum mamadu o ba jira de aw be yawa o nyere na me so kunde gunde ade assalamu alaikum na ma fa sa ne kunde ya nguma yebe
o kuma sabo sorla u jongini mingira ni mogoya abiye sama kadese aw mose ka bo fiu a ko ni njora sella ayna sama ka bo abibo kadaka u basoro nde able o ni ne te yakaba o ni gatimi ni ga kunande yawo nyebe yi dawla lobe yi mawla o mayna sama aw je maw asala ka kuriya kelena سلمي محمد صلى الله عليه وسلم ماشيدو بيرغا ولي تتدي سبحان الله اكنا كو اكا كوري كو ابي اربني جومو بلا جليكو اوكمنا ني ايا فلو مي فو امينا با جوي سيسا اويه اوكمنا ني مامي ndara ne bekatani be ibi jurumu ke ibina fashala dala ababi nogo an babbe nogo ko boy ikado okuma ala bi bulo mre sisa okuma jurumu na ko yere o kasabi ne be kacci enu koro katake be inu tikada kasa yere la okuma oye joni yoro la sa utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salat inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar oh sisan domina fo okuma seli kumblele o ala kan nogo ko o teblo ngarba ni forkol market wotu hanni mabarake idamete eta do forkol e so fo ga jismo bo akawa yo yoroni yo anogorawa amonogo ngani ji bonaka ibaye nema wore bina ani forkol wore okuma alamma nunga alabato yode nina awtay kele jurmuche olu ko jurumu yere mublewa masar rahmani yere de o kasat ma be yoro reta fa kafoy o kuma seli kera olu niesa seli kera olu nie olu be ka didu nganene eka kolo on be ko se o mabla jila kolo o kuma toro de bonga ngani kolo bla jila kaba o chaba ka jimina o e ba ki buwobe o kuma manyumo ni on ga seli adabara ni no lu ye seli jo i ka do ka fo olu be yoro werela nganaw nyaajo on be no on be ka nga jumu ya fa yoro ni ya rabbi ala kan nina o bela jele ka jurumu ya fa nga ala ka seli joli o ma fa ala ko di nina o bela jele mo misalu ya la o kuma na ni yayi seliba akoto atwada abiselita seliji korayde yoro mino mi jurumu ke bolo biko dabi jurumu ke nuba ke nyeba ke floba ke seba ke nyemana ba ke ala ko ni yoro nungo ikani jo mokosi ni yara madigi ni hina to boy ni magar to boy ni lebu to jo to boy onga do bu jessel ko nyekata bari e ala iba fu ne ala be pelela ki ge moy ma to bo da bu woro fu yi watan do o fori yow yi moy ma to ala ngefe nga do bu joku ri ba ko fe bari kala o fori yow ala kra ke ina ala ki ina to joleru karate ko bu jojo ko ki bada shi o tu ka fa do ya dinam bari a piggo ti nyege ngami Allah ibe karate la nim plasa ijoki moso Allahu akbar ki kushuli o kama te kan la ilaha illallah ni armade ni be feyno ibado de kafu adamina wallahi adamina nga nyebala be nda shiro de kacha da kuriya kelina ni jurumu kero nun ko kuraku o mana ala ko yoro mu ye jurumu ko e farkolo de nga jurum bita yoro da yoro mina o ni auto fano naw ya take adat do alala ya rabbi ahmad yaw ayaji anga ke sel dungoyi imam mahdi mi nana ne wala ndad nundi ni adama ni era do iti jo sel do fiu wa ikra ala ka barade ala karam nan seli seli bado nana naye o ala ma ni fe imam mahdi ka jakul ma kul fe me amso ake afrafi u bele jele nge seli matafa bawye fo seli katalla ba ku bo u kuma yoro koromina ku bo la pew adama dia ko ka bo bagaya na adama dia ko adama dia sambe dala kata fo meleke ala fo kata ke sa wara al wara assalamu alaikum تكبير نرى تكبير حضرت محمد مصطفى غلام أحمد کی جلسة سلنا مالي حضرت خليفة المسيح الخامس نرى تكبير. Donc, jazakumullah, et pour cette belle présentation, donc du doyen Omar Maous, et c'est pour ça que je dis c'est une très grande chance pour vous, la Jamaat de Mali, d'avoir des très grands orateurs donc, de cette tranche de Omar Maous, n'est-ce pas? Seulement la seule chose que nous pouvons dire, de prier pour eux, afin qu'Allah leur donne longue vie et santé.